Primjer četvrti. Zaokruži reči u kojima se izvršila glasovna promjena sibilarizacija. Devojče, knjizi, odlomci, prašina, mitinzi, snažni, vrpci, svrsi, svadba, tužan, veštak. Sibilarizacija je glasovna promjena pri kojoj, kada se za nju nepčani suglasnici k, g i h nađu ispred i, prelaze u c, z i s. U reči devojče, devojka, devojče, izvršena je palatalizacija. Knjizi, knjiga, knjizi. Da proverimo. Ako je koren ove reči knjig i dodamo glas i, dobit ćemo knjizi. Glas g je prešao u glas z. Zaokružit ćemo tu reč. Odlomak, odlomci. Odlomki, jer je već ovdje ispalo nepostojano a. Odlomci, k je prešlo u c. Zaokružit ćemo i ovu reč. Prah, prašina, palatalizacija. Miting, mitinzi, koji je jednina imenice miting. Dodamo nastavak i za množinu, dobit ćemo mitinzi. Glas g je prešao glas z. Snaga, snažni, palatalizacija je izvršena. Vrpca, vrpci, nema glasovnih promjena. Svrha, svrsi, koji je koren svrh plus i jednako svrsi. To je izvršena sibilarizacija. Svat, svadba, jednačenje suglasnika po zvučnosti. Tuga, tužan, palatalizacija. I veštak, veštaka, nema glasovnih promjena. Možemo da ustanovimo da su se u ovim slučajima glasovi k, g i h našli ispred glasa i prešli u c, z i s, što i jeste definicija sibilarizacije. Odgovor na ovo pitanje bi bio da se sibilarizacija izvršila u rečima knjizi, odlomci, mitinzi i svrsi.